Central Sarkar hian tuna MLU kan nei pa ka hian Mizoram State Lungleiah University nei turin minon tia kan dua kan zubdin po ni lova iluina ni mama sumyatan chuan kumsong pangahun chung ni tia Sarkar masahun na krangkhan chu imtana tuna hian kumpuavel bor hun kan na nei ni kwasainan kumma kumrupor vel kha Sarkar masahun akhanin tlem mga lolak to an neya chuchukan sunzama Sarkar masa atanga mga lolak dan chu Lungleiah Higher and Technical Education Department changtu doctoral thangdian amukha an Lungleiah to a tatsuan he Mizoram State University Rusan waiting to anilapa Rusadan mga titur po anilapa Mizoram State Lungleiah titur anya bangin cluster mo takal puini se ina no relani cluster university ni dona MZQ kan nei kanga campus sa pui ya building tak tengai chipa ani belova college om sa aring ana dichuan a university la kachu vice chancellor le atho puite official office to like ani maya building ye to po ngai lo campus zau tak po angai le pa dichuan college panga enkol duradin ni se in feminine Sarkar khan thudrup na lo siama chung college te chu Safety College te Aizo College te Aizo West College te Ramana College te Engineering College te anita aguam tu college panga sina pakat sauha Lungleiah omani bali ka Aizo ompet ani chumi enkol tu university chu khang college enkol tur bali te omna bunaya dalo chu di thein alo relopa ama mimal tak chuan uthan te po khang Lungleiah da chu adu vel du tukin karin puya masengin an enkol tur an guam tur college akha pakat sa Lungleiah omani adam som kha Aizo omani bangin amun hi Aizo la ngai ni din thuruk na alo siama tichuan ni som ni pakwa August sam ni election ni pathuma khan a draft Mizoram State University bill alo siama kana Sarkar beta Sarkar masa matsok kha kan sunzom be tamaya ahi etian yan draft bill ten lo website to abon tur college ten lo thanfel diak to amun tur po Aizo mong tur di fellow ni to eni yan turan pa hanei te chiam po arem to lo fa tin atahram khen pui tumin Mars ni dia khanin Mizoram State University bill hi Legislative Assembly introduced in kalo pastani chuan amuntur khan ngai to ngau ngaya luangwala amuntur khan fel ani to tin chuta chuan building thar tur po saktur ani tani amara chu a building anzo puntur kan ha chuan huwa tai dong sia to le nga a skeleton staff tal kan lo ro man sa chuan kanin pe mang lo kan ha wangin office tour Pengolai building remchang lo torida pon mayang kan tia chu Aizo College nun po pe kanita room tour te chu ke po su kan felbek anita tin ana top tu tur kha mamo zol pui na som sari le khat oma
sumi post su kan create fel hala chu zinga chuan amon mo sual na som ni de pakhat fill up thau na sarkarin kan pe to boka tin chancellor tur hi chief minister ani dong vice chancellor tur kha search committee din ania so search committee chuan chancellor tur an zonga recommendation aron thelu to boka kamaro chu zau zo le lu zofin an zong thale te u tin hun kan pek bela chuan search committee hian vice chancellor tur chuan zong thale dona an pe huna recommendation lo lu tanga vice chancellor chu kan appoint out mai dona ni chuan Mizoram College building and function halanga na sami pakhat kan la halanga chuan adang la pen lai kha atulang zeling kan la pen sawang tin kan lo in buat saya chu sarkar basa atanga tutuk na lawom to kan an chun zong be da chu ania maro chu tianga malang na kalmek lain elaya chimlama party MLA ten aizola chuan ti trapui pui in nei tam to chi frang educational institution trapui pui khom peka a July mun boka university handang le hi atha kan tilo Mizoram University is Lungleiah hom be durani din kan MLA rol te hian te top so in tran mai takin sarkar an awa chuan an aw te kan au tu ten kan longai kha an HPC lamatang te point o an chua kan LMC au tu te point chu te ko chuan an aw ya in southern headquarter kan party fly tu ten tiang ko chuan in te to train asir lai na ron thok ani ber mai chuan kan higher technical education minister ngai dan te kan hala informal cabinet meeting kan ko wa ta chuan kan ngai to ta hiala kan ngai to bang khan engine na in tra ai zo le che vela kan bo khom pe chuan it lo ni Mizoram University hi Lungleiah hianin da pe om kan ti a ti chuan thutluk na kan siam fel to tu na hian Mizoram State University tu hi Lungleiah la turin tu kan ti tu ta ni Bill between act long ni ta ka act kha om na tu chu ai zo long ni ti kha ani tlat mai sia ka amen le ngai do na chu amen ani ten durin kan higher technical education sang tu minister po cabinet memorandum arang lamaron te durin kan in sila chuan cabinet in kan approve nga na pum budget session bill amendment hi pass so le tura kan in ngaya chuan tu na tanga thlari lo te chuan adan ang thlapin Lungleiah hian na turin tila kal fel te to dona tin aram hi amun tur hi tukina HPC meeting at chuan aram ransom turin HPC kutada ania kaka kan MLA te kan party fly tu te kan LMC lama kan ho tu te kan chen bumi te ami pui no pui po hiani min jan pui kan dua mun ber cham min lo jan pui ula chu a free back to rani ram a free back to in ram tiana azau song te in nei fill HPC Vice Chairman sarkar report aron thelu dona chuan kumkuat somvel ingwa saina bun kan la neya chumi chuan a building te manpower and im kha
lo pe fela so aram pa kan pe bang pe so na thati kan maya chu liang tu chuan tu na yan ma kan la me ani Chief Minister Zom takin Lungleiah HPC meeting meron ka choya zinga ta nga hle moya chumikara chuan a humi meeting min han le queen kan thuthleng le thil chi hrang hrang kan an ruam han te min thak sakin na ti lo hin tu chi hrang hrang te se hona kon tin zinga kan han le tia te tia Chief Minister Lungleiah min hangai le min ngai sake me kan nei hi pada hian a sain achunga no thum pasaya chuan HPC area ani na kon mo thu kan sei mo kon ani chuan ma sayang khan Lungleiah hi jepian sarkar bultan na le elaya sarkar kan ni thina tura to min chhopui to ne bangin kana hale kan thil ti reng hi sarkar bank chief minister bank hi athing zelani ti foina hian alang chen ka sia tu sarkar thara hian thil kan sei fulchuk lem lowa thil kan pong fulchuk ngai lem lowa amara chu a ho tin lai ro hi chu atakin tuna hian alang sei zela foina ko university chungchang state university chungchang ko indian na tam maya tin social media te po sarkar din na leklek te po alang hian masala hen zong zong kan buwa kan thia amaro chu kan state ina kan budget min te tin sarkar ina atlung na te angai bangin thil zong zong kan sei thil ba amaro chu pena tak te kan han hi along ka ti chuan kong chung changa po sarkar masa punga chunga ATL modata na kan da hi course of the career program ania tutuma hian hi kan chief minister kai shoina in PWD chuan helai ATL was sent to hi amasabera 55.99 min pera chuan mani akhan 59.88 min han sanction lea chupa chuan ala dai don lo bangin to ne hen estimate to na ta man khan 35 crores nga ania chungero chu ingkange kanin pek road ero chu kan threlowa ting chuan ATL road ani takin Lungleiah district chunga kongchia hi siam tumin ma kan la ani chuan 45 crore min sanction ta ka chuan mani mai thil ti po athlabin kan thia Lungleiah MLA te kan involve tin kan chief minister te le kan PWD minister te kan rona ta chuan enge indu ber eng company nge indu ber media ti chuan Lungleiah po to tenge niang ti in mi chang chang hi ka rona ti chuan kan MLA te le MLA pui te le official te tin te ti lama mission te SMT company an thadar kan ber an tia tira chuan BRO company te po min association mase anni an ka pay ber an tia chon boina hian kan tarlan chu SMT company te tho rem ni a history ka chui ka ta chuan an soi chu an thok chak lowa an muang lowa atlo thunga ni ti kha an soi ania to tuma heti angza kan han nei tura hian karel ruwa ka hlam thon ber chu kan duang hian kan nor le fakanga andi hi thok chak tur ten kan han ti le fakanga chiang ti hi kan lau ma chu chu boina hian kan chief minister ta po an dalan kan chu an ba ni thok mila kan monitor thiam hi atol le ka sia a quality chungchanga te an thoda chungchanga te zai kan ngai thiam hi atol ka sia tu nang hun sanction hi ya nge lo thung yang ti asun ti lo chu ba son hi kan lifeline tak ania trong tang mo ti kha kan sei masu ani tuna kan din muna hian karpasa lama tang khan khilaya sokamsa masale lama PCC an chuna kha ake na sa em baya
atan po asya to chu bang chuan in chu ti masabel ni se ti ania ti chuan king khom khi hai kho ania tuna hian hai kho akal meka ta chuan PQC lai tak khi fura po tengo ba chen chu tho te amaro chu aman mo thak thoba fura dia leir wa talam ki chuan kan na le do na kong chung ania bangin khilai khi thopasa ni ania chu PQC hian kan sim ni chuan ti chu be khi na tu e atia chu maro chu amana to e ba bangin thi ti thi ani to ba chuan 1.09 km khi PQC tura ruaman ania chuan a hai ko na an buat se tu da hian chumi zo ke la chuan khila ki chu ti chho bai tu ania tin hot mix plan hi kar khat kun kan la tuang ta chuan mo ga kan function ti tuang an tia tin zinga han proof fa ti chuan kar le la tang chuan emo December thar atang chuan mouse atang khian bitumen po kan pui tu ani chumi tan chuan lung hi estimate po den vikania helai mo hi kan boi na po sarkar masa le namasa kan boi na po kha lung ania chu bang chuan estimate po zongai kham lung vek pan tura ruang ania kana hian zongai kham atangin hi transfer mon pui mek ani bok ani ti chuan khilai abik takin kan kham duai in kham nge ni kham khilai kham kan thi loka thu pui sa zakha duai choki pui tai tamo bangin khilai a khian estimate a jo textile ne ga trong ko pa chutia la ti tu chu ania geotextile material jong jong he tu na bausen affect to bo ani chu ania ti chuan voina hanta lam tela ta na kan ti chu PMJ soiro sajai ko na tanga ro pui chi ting bor pui ko bial thing in ka pong hi in ka infrastructure te na tho ani ani hi an voi khatul du na deli base company an hi an plan le ko ya thang te thangin chu voina hanta lam sok kan ko chu an ron kala JCB ko an khangam lo ni abo thangem em chuan JCB driver ko khan satilai kham ka JCB han khalkha an ngam lowa ti chuan conclear tu tak ngiam ko khan mizo khan an pui na ngaya ti chuan hasan na ka ti ra tangin aoma ti chuan a technology kha food reclamation ani awang khan soil testing a mixa cement ne na tia khatiang thorni awang khan chumi testing chung chu arai mai mani lo ba khan IIT Guwahati anron approve achti chuan tuna hian bultan ania tuna kan mu dana chuan 90% widening hi sajai ko na tanga ro pu chip thleng hi ti fel to ni 90% ti fel to a tuna hian akong kha an lei chho me ka then lai chu cement te le tikhan a technology angin an kan pui me ka chu kan update hi ta pui chu ani a chuan November ni somni pasari tang hian FDR machine chu an ran tho do na tin tu na kan tin tu na chuan a pum pui thu in sajai ko na tanga ro pui chip thleng hi azaba in physical accuracy 50% ania tuna working season a hian chaktaka tho tura inro manin tuna kuan an machine ko mulom thamin anin chme ka kan pu ngai lo le thil kan la siat ngai lo le thil kha thil tam tak tuna hian au mek ko kan